Kimi kipa jong kena school bapa manlit school haka Shillong public school Shillong haka santrik ujalio aja pendiri galit banyak kendu yau director jong school education and literacy umba BJ Karshandi MCS banyak kan halor kemaran nyelek kai jong ke Shillong public school keberatiap manpli ya kemaran nadu ke khatsau turik banai jemang aja pendiri ka penlong ya kimi kipa banyak kendu yau director kadai nomor baki kun jongki baki lech school kim yo ban plan kam ya kate kemaran school Kajing rai ke bami, which is a good thing. Hadap mengilai keren. Ke isu jong ketika futsal, we try to solve. We have come to amicable solution. Ketika agreement ke pengiong, ba ngila dan kata agreement long ni dang ni omba mediator ong isa kam penbenia kan ya ba hakijing trelang ba kanika tuatan rai sports academy kita bad school hamdam buka school ketika prime bahkan penbiang period ba kin yo kin yele ka hente tingila kan kita ba kate kamdei kata ka ngilai ormo ba ngimpa ya tho ande ba kan dei ba di kan di school activities according to RTE kadi bande we need a playground not for until futsal dan makidan ki kon ki ba mentah tekin consider futsal so ni hadin ombak kedan ki activity ba kita di school do ingin saya cak kata ba kan di ordenan kamba we hope ba ngilai dan agreement by Monday that we are expecting a good thing ba ingin saya yo pinsei na ki banyak kai for the first time let's say Aban long official kan ngado Monday. It's a good thing. Thanks to kita ki promoters, thanks to the director ki bagilai sutho but pro nam takan ke school ka ba khamtam ka responsibility ka bala shop ka ban chok out ka plan kuno ban schedule pa kan gitu ka routine nam ta kini ki students kata hai kini ki weekend ya dar min ong te ka overall meeting te ka long somehow productive ngilai kendo kita ki brio jong ka basyam ya kati futsal ka as of now te ka biang ki petang ba ngape yo ya ka bansawan kan mentang itu orang ba kala biang te kami ham tabalong kalong positif meeting overall te kalong positif kata te ada assurance mi yo na director ilong very open and welcome to biang setelah kalau kita sungguh ini director itu kita kata long ke kapan ke panggilan green ni te pakai kapan sa ke usok kami nak ni kan meeting ingin saya pej akan dikipor ini senang bagi benar jadi asal it's okay te main kedai ngide beli usok kami dem deh nama ladang isu ukut tang hiji keren te tang balong ngibang tang ketien te long kan dah usah ulang hajuk ulang diam deh ulang hajuk ki pihak ki kum director meneru lah kubur kata oh yang ba ila isu senai mo ila in mari ya lanti nang ni dia man kasih ya ni office ini dia mi ila ko ano ka quick solution ni kata man ong nak ban yo lek kai nak hang ni po nak bikin yo lek kai PE ke ni tingginya pe ngalong no rei ya ke ba mencuba te tongin happen consider ya mencuba dan mentah kan ni action ni khmat am ingin pe kin kalong no namang asap now kalong positif meeting sir ila assure kata mah assurance te kadi ni sir ba insya bahkan long hot kinton kita ki bakadi ke futsal kinton kita ki restrictions kumki futsal shoes kadi ke safety issue la batai we ni ki promoter ni iru la batai ba tinggal suto ba kadi ka safety issue ru banjupong lagi sneakers iru kidan tira bante iru la ban ur la ban sang ila batai ba itip ba itu promoter juga ni te tang ni bang habe tu mara benakri last time le ong bakadan betadi IY hai te apa ni ong bakadan kecil stikai pi tu sai ro kata apa ka kencing sai ka long ta ba as of now ni ngimpat yo ya ke MOU ting happen file RTI kumbong i sir RTI tu fitip hi brokat dem dei te ke lading yo MOU ting setiap kin ke mentah ti sir ban ada reclaim tu ma yong dilap ban file ka RTI ingin dengi kwa ingin file lagi ni suri ban file ingin file ta dem dei ka MOU kan sebetai ke dei ke
Kita boleh mentah kemudian timpak dia. Ini poin sebenarnya timpak dia jumpa. Em ka jing tip ngala stu kila ashore ngi promoter ba fi ngi habang iwan hang ni nai bang iwan ngi kwa kate bang ki kena sejuk school jungi kini ola kai tai tangka takamen di sai la assurance kata dingin pek kini khmat ni ben chulong bangin long stumbling block man kapor umlong he am kwa long stumbling block tan mau jentut ma man kapor keting sasi dingin pek kini nang ni smat kalong dia ni jagi kuat ka MOU ngi file la ti ai nem dai kata ketiga itu ki mini ki habi ban ada ai ati ada apa ya kat kum kai te kata he kediki Teh tu pini iba balik si ka kamna dei ba kin dan kata ka jing perkat no pasdang hasya ba kin snai kan ni ba le si mentap i along ka judo oh kediki ta ni kediki ba ni ini director i batai boy taki goals ki objectives ni tong ngi accept he mo dengi ni ko kita kilong so ni amadian ki kami siam kata ka outcome kin ka ba kumi ong mi nampak ni imtip ke future iong mi bah ngalong positif ka pa long kumta bahkan ni ke jingle kan ya rapita di mentang ngarong imtip kata kan long ni am kumta ni haban speculate kan dengi ringi wan nama ni imtip ke future ni am long ni haw long kan ya nampak ni cu itu beliau di mentang lai itu mencuat tinggi itu kita promoter tentang itu tinggi ingat bah ki promoter ki ba siapa kata sir in fulfill kan kata ka kan ni ka aspiration jongi matane ke bang agree boh ngam ko arban long stumbling block ngaru pak new parents ngim tan por long stumbling block tabangi ko ba main thing gade ba ikna jongi ki yola ka tang kata de maybe ha future kalong sha bang isa kami sha tau so ba de who knows I don't know ngim tem de la kalong otherwise ngin ngim tem nobody knows nobody can predict kalong kalaban pa kalaban seni tang kata ti kamu jam mental ayo ben kai ken hab na school ki haban penbiang ya ka rutin ke kuno kan ni nama ba mentah ka dan taka haban phong ki safety shoes kin okay safety shoes man ki ka along safety shoes kata ki hab chok out ka plan na school bikin apa Okey, dah beri bukan ni last time saya ngakit dah PUE ke jekan dengan director. Di omba kita warak kena. Nak kena tu kipis tu ya. Ham maran tu bandon nang lagi bentar. Baik kan dia ngaung kumawai finai kadi kata ka ba ngi di gibriu ngi sir predict bakan bah. Dengan pai kan ngarahan in that future bakan bah ni am. Mar ngaru yo ngada onga em kan sasniu. De yo ka bah pat ngan ongkum do. Dem dai. Ang pipian nak kipis tu ya. Nga hap melak berjuang ampiang nampen yang apa pun apa kini ke result dem dai bentar apa yang result nomor bakam dai ke proses ke petang si seni nasi ni so tu apa nanti dari bentar dengan orang ngaru em kan sesniu baik ampiang amtip ya tak mamla predik tam di ke di future kapan sawan dai ni komprot ni dai play dem dai safety susah lagi. Baru pipian kila ong ban yang ki long nganga ngila ries mo kidon ki nak beduk ni kimla beti tak kesal shoes nganga la ta okey idan bala ki ong kin bimbang lagi ni sanya kan ka jing ong joki lada ki break te ki ha ban kit kri maki ngirung ha ban yang biang ki break kata emre uang ban yo kisah kena kin yo la kai no te ni la la kai ba kin yo ta ka yuru kita Ladau direktor unsukular tang ban penhuni pi mental ada kampur long te kesenjam jong pi pin ki pa em no da kam long kum ta ting ha bi ki biang kan dem dai ka tu ka long logical ta da ben biang tham ki kan so simple as that name dai Naga SPS Tendrai Group, and we're the ones who have built the ground on a lease for 10 years. And recently, with regards to the rockers that's happened, ngila ko ahi ban penbait na basang namar baka whole focus jungi bagi chnai te maran kalomba iko ahi kna yo jumentoy. And from the start of the MOU ngila don hiba ngila bu ko ga kendon kolomba, we want to be flexible with the timings when I go school. And I think all of this kaditang ka jing bakla jing bompa istu and kidan ke kiba ni happen bait mata tingi pen bait hi ndai na do pasdang hi kading sna jing te maran pen ha kalomba kna school ni jumentoy. Tinggal dan tani rapat orang ini nomor bang ngila solve the problem yang terjadi and kumbaki mikpam tan ngila pen ki bagi ki ko bagi percaya ngila percaya ki and at the same time ngiko ahiru bakanya cekmat jika kam jungiru and we are for football and we want to make sure that this continues. Teh kini ki por kita ada pilihan nomor kini pa la adik ni kis ki ada lo ki impai kata ka
Isusi ba kena kami usah banyak kain teh. Kelak pensangi pat kai kata kadau ba. Bilang ki banyak kain kai kena. Okay, so haga baydai bagani pa nila ay full approval ng school, and the school is responsible ban shnai ni routines mo ki khna ban la kain ro nyo buje ulai buje dengi kum ki kinong shnai gre maran tengim da don e than hi ban ong e namar ba nyimla ban ong ki school kuno bakan ran ya ka program jong ki, but nila ay accessibility ro nyo ulai buje. But there's nothing else from us, let's be very honest, and we're very open-minded, and we really want to make sure that football takes over. With the World Cup fever going on, we want to make sure that at least kids get a chance to play the game as well. So let's hope for the best, and we're very positive, and at the same time, kaya ka bangi ong ni ko ahiban ni, and kaya ka bangin lero, I hope akan long ka juman toy bro mo. Makatahi. Anything else? Jadi kalian bukti abadi bukti di prevention ni abadi protection di long safety kita dia lepas nak. Abadi bentar dia lepas. Jangan cakap mana. Usually no, it'll be a barter system. Kishim ko ijuti, let's say size 2. Ki aish po tungka, dali pai juti ni pun pai yang besar. So ni squad ama long kan long safety ini kiba industry kita kemadan bagi kita kita ki juti dengan long kuno tombalong ni ko ada kata hin they will be free of charge, but we would suggest everyone to have their own pairs of shoes in terms of safety and hygiene as well. Anything else? Abang?